iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, mwabonye Imana ikingura. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radiyo yanyu, amakuru yo hirya no hino ku isi. Ni Aloyizi Bigirimana. Maramutse Tomasi, tuyahere mu karere ka EAC. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ejo ku munsi wa gatatu yasabye ko harungikwa vuba bwango inteko z'akarere ka EAC kugarukana umutekano mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara zikomeye zavyuye inzankano mu bihugu byo muri ako karere. Imigwano imaze ikiringo giharurwa mu ndwi yahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya hagati ya RDC n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Kongo yagiriza ico gihugu kuba intandaro y'ibitero bishasha by'umuhari M23 uwo Kongo yita ko ari umuhari w'abaroberi bayigwanya. U Rwanda ntiruhengeshanya guhakana gufata mu mugongo abo baroberi, mu gihe ibyo bihugu uko ari bibiri byagirizanya kwinjira ku butaka bwa kimwe n'ikindi kugaba y'ibitero. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu, Perezida Kenyatta asaba ko inteko z'akarere zitangura gukora ku izina ry'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko EAC. Ingingo yo gushiraho izo nteko z'akarere yumvikanywe ko mu kwezi kwa kane, igihe ba Perezida Kenyatta yakira bagenzi we ba Uganda, Uburundi, Rwanda na RDC Nairobi, aho baganiriye kuri uwo mutekano muke urangwa muri Kongo. Kenyatta yavuze ko abakomanda b'ibisirikare by'ibihugu indwi bigize EAC bazohura ku munsi w'Imana w'indwi kugira baheraheze imyiteguro yo kurungika izo nteko z'akarere. Izi nteko z'akarere zizorungikwa mu ntara za Ituri, Kivu y'uburaruko na Kivu y'ubumanuko kugarukana umutekano muri ako karere no gutsimbataza amahoro. Ku mugabane wa Afrika kandi abasirikare b'abacangiro b'Abarusiya bashitse mu gisagara ca Menaka muri Mali ejo ku munsi wa gatatu, inyuma y'imisi igisirikare c'Ubufaransa kihavuye. Ubufaransa bwasubije iyo kambi ya gisirikare iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mali ku munsi wa mbere. Ni mu bikorwa byo gukura karenge muri Mali inyuma y'imyaka hafi 10 barongoye umugwi w'inteko za Buraya ziswe Barkane washiriweho kugwanya abajihadiste. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bikunze kwagiriza Uburusiya ko burungika abacangiro bo mu mugwi Wagner mu bikorwa bya gisirikare bigamije gufasha abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali. Imigenderanire hagati ya Mali n'Ubufaransa iri ku rugero rwo hasi cyane kuvaho Mali yankiye gushiraho itariki ya hafi y'amatora kugira ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile. Mali yagirije Ubufaransa kuja mu matwi abategetsi bo mu karere kugira bayifatire ibihano bikomeye. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, ambasaderi w'Ubufaransa muri Mali yarirukanywe. Mu kwezi kwakurikiye Ubufaransa nabwo buca butangaza umugambi wo gukura abasirikare babwo muri Mali. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya gufashisha Ukraine ibigwanisho. Ejo ku munsi wa kabiri, ibindi bigwanisho bifise agaciro k'umuriyaridi umwe w'amadolari bizorungikwa muri Ukraine nk'uko ubutegetsi bwa Amerika bubivuga. Perezida Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko yabimenyesheje Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro bagiranye kuri telefone. Yamubwiye ko muri ivyo bigwanisho hazoba harimwo vya muzinga, ibigwanisho byo gukinga ibitero by'umwansi, rokete zigezweho hamwe n'amasasu kugira bahangane n'Uburusiya bufise ibigwanisho vya rutura. Haruhande y'ibi, Perezida Biden yavuze ko Amerika igiye kurungikira Ukraine imfashanyo ingana n'imiliyoni 225 z'amadolari yo kugarukira ku banyagihugu basinzikajwe n'iyi ntambara. Aya mafaranga azovamwo amazi yo kunywa, imiti, ibifungurwa hamwe n'amafaranga azohabwa imiryango kugira yikenure mu byankenerwa by'ubuzima bwa misi yose.
izi mfashanyo zitangajwe mu gihe umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yabonaniye i Buruseli mu Bubiligi n'abandi bashikiranganje bagenzi we bo kwivuna abansi b'ibihugu birenga 45 byahaye ibigwanisho igihugu ca Ukraine. Tukiri kuri iyi ntambara nyene abanyamerika babiri babakorera bushake mu gufasha Ukraine mu ntambara baraburiwe irengero kandi hari ubwoba ko bagizwe imbohe n'Uburusiya. Alexander Druke na Andy Wynn bose barakukurutse mu gisirikare ca Amerika, imiryango yabo ntigishobora kuvugana nabo nk'uko byari ubwa mbere bari muri Ukraine. Umuvugizi wa Presidence ya Amerika John Kirby yavuze ko adashoka yemeza ibura ry'abo banyamerika, ariko yavuze ko mu gihe koba rukuri hazokorwa ibishoboka kugira bagarukanywe muhira iwabo amahoro. Yavuze ko leta z'ubumwe za Amerika ibuza abanyamerika kuja muri Ukraine kuko ari urubuga rw'intambara. Umuvyeyi wa Druke yavuze ko umuhungu wiwe yabwiye umuryango wabo ko yariko arigisha abanya-Ukraine ingene bakoresha ibigwanisho byakorewe muri leta zunze ubumwe za Amerika. Babaye abanyamerika ba mbere bafashwe muri Ukraine kuva Uburusiya buhatera mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41, naho kandi muri uyu mwanya muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumvira kuri FM 88.9 ya radiyo ijwi riyobora. Bamwe mu banyekongo baherutse kugera mu nkambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda ntibarumva neza ko bataye ibyabo. None wunzo twamukikira kari kuzana inzuza azanye matiri kuzarica ntatari kwica twabana nawe tuje kumvumve ngo yajanye mu musamba bajanye abandi musamba akaba tuje gukora tubagira umutima bwo kutuza natwe tubasanze. Ejo abaturage bagoma bakoze imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda bavuga ko rufasha M23. Naho abarundi barenga 200 barayibasubiye mu gihugu cyabo bavuye mu buhungiro muri Kivu y'Epfo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Bamwe mu banyekongo bahungiye igisoro inyakabande bafashe umwanzuro wo kujya Inakivale nubwo bavuga ko barushe inkambi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Baizi yanyarukiye Inakivale avugana na bamwe muri bo. Buri cyumweru imodoka za bisi za HCR zikura inyakabande impunzi igera ku 800 zibazana hano Inakivale. Umugwi wa mbere w'iki cyumweru waje kuwa mbere, abandi akaba bahageze ejo kuwa gatatu. Abahitamo kuza hano Inakivale nabumva umutekano ushobora kutagaruka vuba mu gihugu cyabo. Abasa n'abafite icyizere bakomeje kwanga kuva hafi n'iwabo ngo baze hano muri inkambi ibirometero bisaga 200 uvuye Ibunagana. Nyamara n'abagize hano Nakivale bamwe ntibari biyumvisha uko bagiye gutangira ubuzima busha. Uyu musaza afite imyaka 75. Kati urwo dushaje tugomba kuva mu cumbi ryacu. None kugira ngo ugomba kuba mu nabuzukuru n'abana tukariraho. Nshoboye no guhinga nk'amatungo gagundi ukaragira agatungo ngafite ngagira none ubu nubwo sinzi niyo turi. Aho nyeshamba za M23 zafatiye umujyi wa Bunagana, uyu musaza yari mu nzira za hano Nakivale avuga ko yari kubyifatamo yadahunga igihugu mbere. Ubu nanjye abendi mu rugo ngo ndi mu rugo ndaho Bunagana unuba nasiye mu rugo. Ntabwo watinye ishamba. Tona ndabatinya sinshaka ko kudutegekazi. Ari no mutwari. None wunzo twamukikira kari kuzana inzuza azanye matiri kuzarica
ntatari kwica twabana nawe nk'uko abandi bameze muze kumvumve ngo yajanye umuntu mu shyamba bajanye abandi mu shyamba akaba atigeze uko biri bagira umutima wo kutuza natwe tubasange ariko bitari byo kugira ngo badutere ubwoba tubatinye neza bakadukorera mbega bakatuyobora neza nasubirayo ntashe mu rugo kudufata neza ni ukutaduhotera kudushyira imirimo ivunnye bakadutegeka kubisa uko binasanzwe we nkishyirana nabo banyoho waraye wiriwe muzayi waramutse gutya nyamara inabumva ko badashobora gutura mu karere kayobowe n'inyeshyamba twe n'ubwa mbere n'umuryango gwanje ubu ngubu kuva ngo mve aho ngaho twarirukanga tukajya mu misozi ariko ubu ngubu twagiye kubona ari ibicika duhitamo guhamuka reka tujye abandi bajaga nta mutekano guhari je ku bwanje ko nagezanga kuba ntamva n'isasi mu karere ko ndimo ndikuma ntosubira inyuma izi mpunzi zo zirasaba perezida w'igihugu cyazo Felix Tshisekedi gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke batahe mubonye ariko nuko tutomubona tumubonye twamusaba kukumvikana tukubakumvikana tukabona amahoro kumvikana na twese ko dusaba abategetsi beza tukabona uko twasubira mu tuza mu macumbi gacu nta kindi cyo tuba turi gushaka amahoro bahagarike imirwano abana bacu babaga ku mashuri none ubu ngubu baricaye none sisi bari gusubira inyuma twese twaremwe n'Imana none se ari wiremye twese si Imana itugenga none twese twumviye Imana se twabana amahoro mu gihe inkambi ya Nakivale irimo kwakira impunzi nshya hari n'izirimo gutahuka abashinzwe iyi nkambi batubwiye ko bamaze igihe batahura impunzi z'abarundi kandi ko mu cyumweru gitaha hari undi mugwi w'abarundi uzataha inkambi ya Nakivale irimo impunzi igera ku 150 dushingiye ku mibare itangazwa na HCR uyu muryango unavuga ko abenshi mu batuye muri iyi nkambi ari abakomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi akaba ari inkambi yatangiye kwakira impunzi mu myaka ya za 50 Ignatius Bahizi Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda murabyumvise rero muri iyo nkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda ko abo banyekongo bahunze imirwano iherutse hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu baturage b'umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru bemeza ko u Rwanda rufasha M23 ejo bakoze imyigaragambyo yo kurwamagana igoma umunyamakuru w'ijwi rya Amerika igoma ari Asanka Darius aratubwira uko byari bimeze igitondo cyo kuri wa gatatu cyari kidasanzwe mu mujyi wa Goma amaduka amasoko transport n'ibindi nta cyakozwe kubera imyigaragambyo yateguwe n'abahagarariye societe civile ni yihe nego abigaragambye bari bafite Ngaruye Muhoza umudepite watoye Rucuru yemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika mu Kinyarwanda amaze kugera iwe twese twitabiriye iyo myigaragambyo kubera yarigamije ibintu bitatu cyambere kwamagana ibihugu bituranye cyane Uganda kuko abaturage ba Nord Kivu cyane abirucuru turarusha none ubu Nord Kivu na amatongo none dore kandi hano mu kwezi kwa 11 mw'iyi 2021 kugeza ubu ngubu hari groupe yitwa M23 yabanyuriye u Rwanda rwanyuriyemo dore n'Ubuganda kugira ngo rwongere ruhekura abanyekongo jomba ngo abaturage barahunze bari mu Buganda abandi bari muri za Rucuru Busanza mu makuba gakomeye ntibageraho barandi bagira ico kurya ntibagira ico kunywa message ya kabiri ni ukubwira communauté internationale turi muri Nations Unies dukwiriye kubona avantage yo kuba muri iyo communauté internationale message ya gatatu yareba president de la République wacu Felix Tshisekedi yo kumubwira yuko abaturage bose bari inyuma ye afata imigambi ikomeye yo kubahisha abaturage ba Kongo abaturage ba Kongo bakwiriye kugira icubahiro mu bindi bihugu abari mu mashiramwe y'abagore nabo bitabiriye iyi myigaragambyo bavuze ko barushe kongera imibare y'abapfakazi b'abasirikare ba Kongo ubu nabo baje gushigikira ingabo zabo gusa banazifitiye ubutumwa uyu ni Isabelle Pendeza uhagarariye umuryango wita ku iterambere ry'abagore Kafed. Turarusha twemeye kuvugana n'abaturanyi bacu ariko ntago babyemeye
ko babyanze babyihorere, twe turashyigikira abayobozi n'ingabo zacu kuko dufite ingabo imwe, igihugu kimwe, ntabwo tuzabibona kabiri. Nous n'avons qu'une seule armée et c'est vous. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Nous devons tous défendre notre territoire. Niba mu ntangiriro iyi myigaragambyo yari ifite izi ntego zavuzwe haruguru, ari aho yageze igafata indi ntera. Bamwe mu bari bayitabiriye harimo n'abarwanira impinduka n'ishyirahamwe Lucha Filimbi n'abandi, bo bumvikanishije ko bamagana imfashanyo u Rwanda rukomeje guha inyeshyamba z'umutwe wa M23. Jimmy Nsali ni umwe muri bo. Ubu ingabo zimaze kumenya ko turi inyuma yazo. Inyeshyamba ziri Bunagana zagize ngo umubare ntabwo wuzuye, ariko turasaba ko Perezida wa Repubulika aduha intwaro. Niba abasirikare ba leta batuzuye cyangwa ari bakeya, turi hano, turi bubafashe kuko turi benshi. Aduha intwaro. Nubwo abo bumvikanisha ibirego bashinja igihugu cy'u Rwanda n'ingabo zacyo, Prince Mundenga ni umunyapolitike akaba ari n'ikimuga, nawe yari mu myigaragambyo. Kubwe intambara ntacyo yakemura, ahubwo arahamagara abaperezida ba Kongo n'u Rwanda gukemura iki kibazo mu mahoro nk'abanyafurika. Abayobozi b'ibi bihugu bagomba kuba maso kuko turi abaturanyi kandi tuzakomeza kuba abaturanyi. Niba abayobozi batazi kuvugana, bizadutera ibibazo kuko ari twe turi gupfa. No mu minsi iri imbere abana bacu bazarwana ku byo batazi. Iyi myigaragambyo yatangiriye ku biro by'intara ya Kivu ya ruguru, yageze ahazwi nko kuri Petite Barriere na Grande Barriere ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Aha rumwe mu rubyiruko rwashakaga kwambuka mu buryo bwose ngo rujye kurwana mu Rwanda, ariko polisi irabatatanya. Kuva cyamunsi imyigaragambyo yacogoye, akazi n'ibindi byose bikomeza uko bisanzwe mu mujyi wa Goma. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Iyi myigaragambyo y'Igoma yari yiswe iy'amahoro, ariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko yibasiye ibikorwa byabo n'iby'abanyarwanda batuye Igoma. Mugenzi wacu Edi Rwema arabiganiraho na Eric Sematungo uhagarariye mutualite y'abanyamurenge Igoma. Umutekano hano kuri Goma ntabwo wari wifashe neza. Haba imyigaragambyo yatangiwe na sosiyete sivile ndetse ishyigikirwa na Medrazile, barabyandika kuko twari tuzi kuko ari imyigaragambyo ya Pacifique y'amahoro, ariko uko byaje kugenda siko byabaye. Baje kuhiga umuntu wese uvuga ikinyarwanda baramwambutsa hakurya kubw'amahirwe kuko twaratanze kuba birinze basigara mu mazu. Nta kibazo cyabaye kubanza twize kuko hari amakanisa atatu bagiye gukundura, ariko tugerageza guhamagara polisi iraintervena. Kugeza uno mwanya niko byari bikimeze. Hanyuma se kugeza ubu tuvugana, umwuka wifashe ute aho mu mujyi wa Goma? Umwuka ntabwo ari mwiza cyane mu baturage kuko abaturage n'ufite urwango bangana, ariko kuko manifestation yarangiye abantu basubira mu mazu yabo byari bikimeze neza, ntituzi kuko ejo byenda bizakomeza. Amashusho twabonye ku mbuga nkoranyambaga nuko habayeho imyigaragambyo ikaze hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mwaba mwamenye uko byagenze hafi y'uwo mupaka? Yego, kuko mwabibonye ku mashusho, natwe twari mu mazu, ariko nyine hari abantu begereye. Nta kibazo cyabaye ku baturage bashaka kwigaragambya kugira ngo yamagana nyine abanyarwanda baza ku mipaka. Ku bijyanye n'umutekano wanyu nk'uko wari uvuze, habayeho kwibasira bimwe mu bikorwa by'abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Mbere y'imyigaragambyo hari ibibazo mwari musanganywe n'abo baturage bagenzi banyu mubana buri munsi? Nta bibazo twabisanganywe kuko twari dutuye dufite amahoro, ariko nyine kubera uyu mwuka mubi w'intambara wari yabatera cy'u Rwanda ariko rushikira n'izenturuwa, bigatuma umuntu wese uvuga ikinyarwanda cyangwa ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda bamuhohotera. Hari impungenge z'uko nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Bunagana ushobora kuzerekeza mu mujyi wa Goma. Izo mpungenge zirahari mu baturage? Nibyo bari muri cyo cy'imyigaragambyo yabaye kugira ngo bashyigikire abaturage bagaragaza ko bashyigikiye leta n'ingabo,
bamagana leta y'u Rwanda bereka amahanga kuko leta ifite agresifike y'imventura impungenge zizabura z'intambara kuko tutari abasirikare tutazi ibikorerwaho nicyo gituma zenda tuba dufite impungenge yuko iyo abaturage bagenzi bacu batangira kudimbuka kandi bidashyigikiye iyo mitwe y'imventura. Bwana Eric Sematungo ukuriye mituwalite y'abanyamurenge aho Igoma, ubutumwa uha abantu bo muri kominote yanyu muri iyi minsi havugwa icyuka kibi muri ako gace mutuyemo ni butumwa nyabaki? Ubutumwa nabaha nuko bagerageza kwirinda kandi bakabana n'abandi amahoro bose kuko turi abakongomani twese ntabwo turi abanyarwanda, naho dufite morphology isa n'iy'abanyarwanda turi abatutsi, ariko nabahumuriza ibibazo biza bishyira n'ubundi bizatangiye kera ntabwo bitangiwe nyine amasitari yose y'intambara kera, ariko twabaha pole kandi twihanganisha n'abagize ibyago nyine zasenyerwa n'amakanisa mu buryo bw'ubundi. Eric Sematungo, umuyobozi wa mituwalite y'abanyamurenge mu mujyi wa Goma, ndagushimiye ku bw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nawe turagushimiye bwana munyamakuru. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Ejo kuwa gatatu abarundi barenga 200 batashye mu gihugu cyabo bavuye mu buhungiro muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ibuvira Vedaste Ngabo aratubwira inkuru irambuye. Izi mpunzi zatahukanwe zivuye mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zari ziganjemo abana n'abagore, zabwiye Ijwi ry'Amerika yuko bimwe mu bibazo by'umutekano muke zagiye zihura nabyo muri Kongo aribyo byatumye zihunguka. Nibigira Jeannette ni umubyeyi w'abana 4 yavuye mu nkambi ya Mulongwe agiye mu ntara ya Ngozi. Ndahungutse nshimye gutaha mu Burundi wacu kubera kuba mu gihugu cy'ubuhungiro n'ingorane, umuntu agenda ahura n'ibibazo byinshi, nk'ibibazo byo gufatwa mu mayira, tugenda dufatwa dukubitwa inkoni, tutashe tugaragara nta mafaranga dufise, twarambuwe moto barayijana batwambura amapano badusanze aho twahora tuba. Nduwimana Nepomuseni we yavuye mu nkambi ya Rusenda agiye mu mujyi wa Bujumbura. Kuri we n'ibyishimo byinshi kuba avuye mu buhungiro akajya mu gihugu cye cy'amavuko. Ngoje kubera mbonye mu Burundi hasigaye hari amahoro, nanje nkabona sinogoma ngore mu gihugu cyo hanze. Shimye gushika mu gihugu cy'iwacu nani cyane no baki gihugu tuganire nabo n'umuryango, dukurire hamwe tuganire kabiri dusangiye kabisa nagahe. Cyambere no kwifuza ko bamfasha nk'umusada kandi tugafashanya amahoro nyene twubaka Burundi bugakomera. Icyo nosaba cyane ko bamfasha amahoro sana. Muri izi mpunzi zahungutse kuri uyu wa gatatu kandi hari zivuga yuko inzara yo mu nkambi ari yatumye zihunguka, nkuko bitangazwa na Manirakiza Pierre wahungutse avuye mu nkambi ya Mulongwe. Hariya haragoye dupokera rimwe mu mezi 3 rasiragoye kuyironka, turahangayika. Nkaje akarorero nakora akazi k'uburobyi, mu kazi k'uburobyi bari basigaye batwirukana mu biziba, ntitubavire mu biziba byabo, ntacu tumaze ngo twaje kubaza ibintu byinshi nyene bidashoboka. Nuko rero bimeze nashiyemo nati hakuno oguma mbanga ejo nzogirira ingorane hariya mu kiziba, reka nitahire nsubire wacu. Nubwo izi mpunzi zahungutse hari izindi zo mu nkambi y'agateganyo ya Sange zigera ku 100 kuri ubu zicumbitse mu nkambi y'agateganyo ya Kavivira, nazo zisaba ko zahungurwa. Waje n'amaguru baguma baduhenda ngo bazorutahana baduhenda gushika tuva mu Sange n'amaguru shanga Ibuvira. Uyu munsi tujyama hasi nta birago baraduheza kwisinzira ko twere twifuza ko rushaka kutone nk'abandi kuko leta guhamagara ko bodujanira rimwe sinzi impamvu rero ituma baraducura. Ikindi cyo kitubabaza nuko dushitse ba mu kwandika amanye kwaka amahera igihumbi abapolisi bari hanze sinze mu mafaranga impunzi ko twete bonka amafaranga dutanga na n'uyu mwanya rero no kugira ngo bashobore ku rutonde barisha amafaranga ibihumbi 10. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira Dominique Kaleko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hahungutse impunzi 221 ziri mu miryango 90. Haseri na leta ya Kongo bivuga ko muri uyu mwaka wa 2022 bamaze guhungura mu gihugu cy'u Burundi impunzi 1257. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Leta y'Ubwongereza ivuga ko igikomeye ku mugambi wayo wo kohereza mu Rwanda abimukira ishaka kwirukana ku butaka bwayo, na leta y'u Rwanda nayo ivuga ko itatezutse iracyiteguye kubakira.
ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro abinyujije mu itangazo yasohoye yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kuzakira abo bimukira igihe cyose bazahagerera. Yagize ati ntabwo twaciwe intege n'ibi byemezo, u Rwanda rushyigikiye byuzuye ko ubu bufatanye bushyirwa mu bikorwa. Uburyo abantu barimo gukora ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga ntabwo byakomeza kuko birimo gutera benshi ibyago bitavugwa. Madamu Makoro yunzemo ati u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira ubwo bazaba bahageze bakazahabwa umutekano n'amahirwe mu Rwanda. Iki cyemezo cyashimishije bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakomeje kugaragaza ko kohereza ababimukira mu Rwanda binyuranije n'amategeko. Madamu Ingabire Victoire n'umuyobozi w'ishyaka Darfu Murinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Byiza ko abantu bakora ibintu binyuze mu mategeko no mu mucyo. Urukiko rw'ibarura rwavuze ruti habanze higwe urubanza mu mizi hanyuma babone kureba niba koko iyo gahunda igomba gukomeza. Kugeza n'ubu rwose ntabwo nifuza ko ziriya mpunzi ziza kubera impamvu z'uko tukiri igihugu kikiyubaka mu iterambere, tukiri igihugu kikiyubaka mu bijyanye no kubaza uburenganzira bwa muntu na demokarasi. Ziriya mpunzi inyinshi nizavuye mu bihugu bavutswe ubwo burenganzira, n'ubundi kubazana mu gihugu kikiyubaka nabwo mu kubaka ubwo burenganzira ntaho baba bavuye nko guhungira ubwayi mu kigunda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Mukurarindare watangaza ko badatewe impungenge n'impaka zikomeje kuba kuri iki kibazo. Nta mpungenge bikwiye gutera kuba hari amasezerano umuntu wese yaba ku giti cye yaba mu ishyaka runaka yaba umuryango runaka akagira icyo avugaho akayanenga yewe agashaka nuko atanashyirwa mu bikorwa, ndetse nk'uko mwabibonye muri iki cyumweru bakanayerega mu rukiko. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye gutera impungenge kuko kuba u Rwanda n'Ubwongereza baragiranye amasezerano ntabwo bavuze yuko nta mpaka zigomba kuyabaho. Gusa icyo tugomba gukurikiza ni uko impaka zirangiye ibyemezo bigafatwa, ahasigaye bareke bijye mu bikorwa. Ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri abayobozi banyuranye barimo uvugira guverinoma, umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Impunzi ndetse n'ushinzwe amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera bari bahaye ikiganiro abanyamakuru basobanura uko biteguye kwakira izi mpunzi. Kugeza ubu kubera aho bazaba imyiteguro yari ikomeje cyane cyane ku mazu n'amahoteli yari yatoranijwe kuzakira ababimukira. Gusa bene yo bari biteze kuzakura inyungu y'amafaranga mu gucumbikira ababimukira, baracyafite icyizere ko amaherezo bazashyira bakagezwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Murumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye. Mugire rero umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.